Ebusiafo mi mo bibia kwaba e by emergency Ghana TV eso ebusiafo ya sanso e di nhemo e wo fidem hasenso ebio mi gidi se we bibia obi anyama e kosoye e de amodani de niamesi emfaseda e ma twedia mponyankopon e sanse wahwe yeso from January ama July so aba betu yen enintidani de niamesi emfaseda matwedia mponyankopon na ebusiafo ene story amensaka e wo fidem hase yenwa baby e de ni boyfriend abepie mu e wo fidem hase ne mpna na asemo de bae ne se oni be me yatena ama oni be ma no awo mofra mienu be ma no afa nechi akwa akoninsen oba foforo e de oba no akwa akotia ne busuafo be ma no e de oba no akwa akotia ne busuafo oba ne tie no se me amene watena for years amene wawo mofra mienu umfa mekwa nkotia webusuafo na oba wehia ne nansen a wanyinsen no ono na odi na akwa akotia busuafo na nsem a bema no ejirigu ho no ebusuafo ye nsem ne enko tie mu nsem emra na so hye no so be subscribe na wa like na wa drop comment no so comment section no kame ne go hwe video no emra so ayi na Nancy free buy me ba jo so asotwe why no aba ni kuradu bright ousu ejeso asotwe oda in Ahenfie Nancy atesai me pa chanya me ado me hoye go ba mi show you so your Bible kura bi focus your kasa preko snap body an cross over there me pa show me Bible o ko yan sorry me pa show me ko spiritual movement ayo and say so movement body ayame Nancy Ousu inside the Bible so inside the Bible so asemo America no sa asemo America no kretro minitro onyame boame order right oba show you so your Bible Quran be focus your kasa precaution abrin bodu apede tafa oba snap because you no one snap no e kuzo na boy wurem di no e on kanasem eman podua ija brazi abo me ho to ato me e ho am safe for me dey anko me kan no aka di me kan ka di machi eye me bra o si ka di nachi be ka say me na ka say me no abodin wate eye me bright me kura snap me kura kasa preko sa asema me be kan no kura trodo mi nitro na nano moame Nancy asembe ade abia wo mamba cho ewie de boko me ba cho me ne bright atena 7 years empratwi me ba cho wan kasa wo mfie sei me o 28 tu no na chese wo say 21 me ba cho me ne na wo mamienu sort we me ba cho na ya setina ni mu no nsem bebre sisi a menennete ba wakofo oba foforo ono etena twempana bebre ne wu nkoda wie ye no me ba chan wakofo oba foforo ene ne nyim sisi e ama ode oba na akokere ne papa wo sehwe so be ye no ho ade me pa cho ene de minti minche the reason ti a wode ne koye ba mate se wode oba na ko ama ono ankasa mu age atum se ye no kre enti me de medene ba se 7 years na ma westi wono ho no de ne kwaso ano wonye de be mama koma ato me ye ma me pa cho enu ntina ankora no pani e wo mu osai me pa cho 4 years ana ketwa no osai ketwa no so ko 2 years na wo ye de adwuma me pa cho me de menya adwuma ono ane ma me 2000 se me fan start business ntina me ye indomie ne spaghetti ene jollof rice ne plain rice ton enti wajai me pa cho ai or this can never no na chop money emma eno na me say use emma nkra no ntina hye wa sa ka cho se mama ni sika eduma ena hye na wa mama 2 million nso wo de ba ebi mma biem say me sa di hye eduma ni mu me di hye mu anu ma say use eno asa de ama nkra no akọ school ena amaska no aye basa na ede na de break no ba e mu ntem no me pa cho me de break ni ba me nim asem poten ba
de tiene say if ya yetim ye kwotena ye di kan tena domi abra ye free domi abra na ye kwotena aso ase nti aso ase ne domi abra so obi anim de make ho asem ye kwotena domi abra no ode me fa bebremu aso ase sa ode me be fa mu ne ye tuba asotwe nso sa if ya yetena oro fie de o hwe me asotwe bi ase woni mi a obehu oro say de oyi ya dance ye no kure no work eho na ye kwotena ye ode me fa bebremu otimi bo me ma mani baako eye me ya mitimi hye de me pa twan me de ne ko police station e ko report ye police ni ka kire me say just so asotwe police station police ni am ko so ne ka kire me say ya wari asem timi me fa nko dogs obi anano ate a ko betumi aye o ka kire me say ya wari asem timi fa nko dogs that time no yes ade no so na ya anajo ntina me ni ba bia ko me nso me ni ska ntime sa ko fie ntime me ko ya anajo mi sun ye pa wo no ana sa krokro me no sa no dai me wa me pa cho de bia ne de ya that de ya anya hwe ba de chin so no dai mu de agimi enti ya tititi ho na minim de ba wa ma wani tu no me pa cho wa sa akoda ho efiera ne say ye time so ma ye ntina ho biem enti ono akopɛ dan sa time no oni ska enti wo kopɛ dan enti dan no kopɛ so na ye nya mu hwe ye uncompleted building ye ngum ye nya hwe enti ono ana e fa mason form o gu dan ni mu plaster mu ye bibia enti na mo ceiling ene etuko shem se fie ho na so na wo twempe na wo fie ho enti me de nyame enum no kore na me nim girl ni bedi me nchen 3 days me tawo no di dware na me nim me mpana no me pa chan na me nim wo tawo dware me pa chan ye ma wa nim se woni mi kunu e twempana na de na ma wo ma bedi o mo mfali ade se be ma na odi anim wo no enti me ko hu ye me hu recording ni phone na ni phone a odi ye adwuma Android phone no e free so abehwe form e na oba akuma se sa time no wa sankare daba ye adwuma ekura bia se ho nti ofra me se me nka banku mbre no na ho no onye aduane ndi nti me de ose yo ka banku no e de command wo ho nti me ko e no se ne yam no network ne nhye da enya adwuma na me yeso wono na ye adwuma nti wonje me phone na onfa ne de no e ma me de me mfro bia ono ana me frɛ no e na me gi ni phone so like say no we ja ni memory card e wo phone ni mu nti me ba ye ma de ya mfifi mu nti me hwehwe so na che say one girl ne recording e wo so anadwo na me frɛ ni busa na say no nim say bia ye atesem ba no nim say recording ni kra me kasa kama raba bi e wo wasem mu jeja amabra bo se ya amabodwese kela bodwese a crash na po ene wa wo mienu eja akọfa foforo ne nanyem ebe ye ne ho ade abo trailer man pa cho eba ne sa no girl no mi busa girl no so girl ni meet na oni meet gina konye say be man say onye me ho ade onfa mi nkofie ni onu na ebusuan ni me ebusuan bi ani wa ehia age meeting san nti onu tumi ba me pa chan nti girl ni meet gina konye nti ma eye me ya nyame no mekra me friend so bo girl ni dua nti me bo dua ni wie ye no girl ne ma me efa akire ko hwehwe mu hu say ma bo ni dua nti omo ba fie me pa chan on the Christopher mu ye hypocrite wo bo dua so be transfer kra ba be ma na oba ron de so pe so de shena man pacho no kre na make am nti omo ba ye na omo beg ye meji tum se no kre maye nti omo ye se ye be kwa akodane nti be ma ne de 1000 buy what the 1000 buy still na 800 ye kobusa be bi na nipa so be 1008 nti what the 1000 buy eche na de aka no e meka ho nti enu na chire no e na ye kan se me bra eso da ye ka kire me se enkrofo no afa chire akodane duane gu me so e na me frɛ wo ka kire wo e na wo se se minim ba bia me nkomi be na nipa ne se wo beje enkofo no chinap nti me fa na wonye ho ade me ko wa mane ya me nkofi na 1000 na de ba ye no na me fa nkoye se adwuma no emfiri ho e na me koye ye nti enu na chire no mo sa ba ge na busu ate koda ye kra na mo nka duabo no ho asem ba no munim de o makoye nti eche o mo sa ba ye se o mo pa ma chode o ma ye me bia menji ntum ne enkoda ne dua no nti eda ne dua ne wie ye chire no me kofa me ne oma ne ma me se wo betum wo ne de mo a obebo me na brantie me pa chan oba wo pedua body na so abobonu ya de adai one penny money ba no enware abobonu ya enti eba ne sa no meka che ne say
aware no ma mempene so ntime tena ho kwa awieye kra na mfa so obi anu wa ebebrem ntime kofa me nioma freedom o enam de ono ankasa ye ntine ono so ntime ntine fie o ono so tu kotena na ebusua fie nti echeme ho no busam se makofa me nioma nam so me nioma bi ani dan ni mu biom ena o se wo pese o ka che fie ra no o de dan ne ma ha menim de ba ya ono asa akoye dan ni mu ye sa akotenem se wo hu oba afoforo ena okoye dan ni mu ye no okokotenem nti wo kwatena dan ni me movie on 3 months makoshia bema was wo be ware me ena wo san frɛ me ka che me say wo sere me woni obi awu mienu dada untimi enja na chi e ba ne say woni bla mu ntamti manya say me pacho yen tamti 2 weeks krama ena wanya obi me pacho dey be sa time no ya me pacho tama ne ma me ka say obebo me konya obi a be 3 months na ono anga so wonim na me nye me friend na nkra ni sika na me meji ti me kohie obi a wo so obe ware me ena ono asa frɛ me ti me ka me pacho se wo sere me woni wedi kan awu mienu onti wani nipa na ntena se ba se me nso ye ntemote obi beka se suban na woni ena me ka che ne se why ready say one me betena de omra fie me ya me ho ade omra fie me ya me ho ade ena o se so bebe fie ba ya me ho ade adwuma na wo ye no won hyeda nya sika bia hyeda emfiri mu nti wo pese wo ma me sika de ye adwuma me ye adwuma na se day bia se susu 20 cedis na meto no so kwa adwuma kakra obenya na ode beso so na se ye nioma na betimi atoto ano akototo na ode abaye me ho ade nti me hye adwuma na se ma me bre me sori ahoma chetere enkra no so saka ho me sori ahoma chetere na me no no amenu ni na ewia me kwanya ne be ma na me dware no me siesie no ho na ne ba asa be fa no ko na me so akokwan ho me pomfri kwan ho be 4 pe e wo se me sa akwadwu so kodidwa me ba ya me sa be twetwe me nchense ho nti me nya time emba ne nchen into wo frem na me ka se mabra o se enye hwe wa brada se ni na no wonim de woye no wonim de woye nti se wetimi afa machi afa oba no e de na kwache obusua de na se me pa twan na se me no eye nkwase ebuo no waye de wobum because na me se me pani yie na aye de amaye mienu nti se wetimi akofa oba ne de eni esu me na me nkopem ba bi se me pa twan onya me kwan na me nko eni nti ne bae eja bright and you're bright like a morning star. Adama. Na bright harder than why me baba you see. Yeah. Susu me chang safa franto. Trakunya nudi. Black crabro ni na na baba ko frɛ me. Me ko hwɛ juma. Na wo se me ba na asɛm. Aya no amacho voice kakra wai. Wo se me ba na asɛm ko na wo ho no. Wo so be yi ho an. No kwasem. No kra se de wo ka no. No kra wo na nyɛ nyina nso na no kra wo na de no kra wo memo ho. No kra ni mo so no. Mo. Na nsɛm ne se dɔso. Ti mi hu de opese me starting finish. Asɛm no ba bia o starting fra ne se wo no wote. Wa fo ba foforo. Ene na nyam de na kɔkyira obusuafo o se hwe. Ono so one na tena mfie nso eti wabu no kwasea enti gya na kwana kɔ wale oyere asɛm no nyina no na wo ye die ni usu me pa cho me yemfantini ufre me pa cho efri go mama nkesim aha na usu ifri sehwe efri e ma me asantini papa sehwe ajuju kase okay me da senso ne o kano de o kano se wo se me de oba na ko kire me busuafo me ne nyam no me de minim ni o keka sansem ne kire no ana minim ba bia wo hu me ne se nipa no enti de o ka no boa mintumi nyi sa asem enti bright oboa mintumi wo no ba bia nyi sen o na ka enti se obetumi apɛ oba na bisa no nipa ko na o kan no so obetumi afram na confirm se nipa so mesi wo free hat ti say ya ana metumi aka Nancy oso o mfa o ba bia man pa che no kre oye dan ni wie ye chi no na o painting mu no me ko ho me ko man koto oba ne oma the second time I me ko no man koto oba ne oma de to so me yensa na me ko bie wodo ade asa ye ko enwumre me ne memba no nti me ko yi be shita man kra na do so me ko na oba empa bone ne ntare ewu na me busan say bright na ne oma we efri oba ne oma ye den wodem ho na so ne oma na esiwu na aso ensiwu na aso kan wardrobe ni to no na be kan wardrobe ni to mu me pa twan me gina hodin mankasa mo tinsem wo masum me gina hodin mankasa na me yi bed sheet na me de be sell me yi bed sheet na me de be sell form na me ne me eda so enti me da form anu anajo no no abeso me nsa say enioma no ekoye fa so ba dem sa kwan na be fa so a ebekọ na wa friend ma me echi akra ka che ni say afia
na mediti girl ni me pa chan na sometimes so me friend so on send nkra ni sika edin a eba eye efia santo anti me busa no oneti me busa ne say efia santo aye hwan ase wa mana send mi sika to aso mpre me nti ase na wo de wo nunu e no say enye bibia na o friend adam for say won send this scan mame na onim se na adam for na akwaje na yiri phone dia send mame we said any physical evidence bia me pacho me na adam for no ankasa so man pacho no ankasa so voice mail no ankasa ka che me say girl no se wo ware me a wo ware girl na ka me ho so one me twen pena so one girl na etwa ka me ho ti se me ba ne dem na me beto girl no ne ma na me koka ho asem me pa chan ai bi je munye ne mo bright way se e bo audio no na ye asem na wo ka ne no kra ba wa no ja no kwa me ba ne dem na beto girl no ne ma na me koka ho asem ma me kwa kwotena baby edi are ho asem o ka me pa chan ti me se ni voice note ne ma ne papa e ma ne papa botie bright kasa eni abi je mun ko twene mo na ye hudi odi tron tete fabla momie mo ni entie mommy mpacho me ka che ni say akoti brofo me nene nete sisi ano me kofa me kohia be mo so be me ho ade me ka che o me ma ne ya wa so sisi ma kohia obi o nipa no so be me ho ade na oso o enya hwe na ye ka ne say wo mpese me nante e de nkwala na nante aye basa e na wo se ba ka be family e na mso be ma me ne wa obi ase ni kwan say me wo nchenche me wo madada me wo be family no na me wo mienu dada me mfensie me wo ma mienu dada me pa chan wutuwe me pa chan who first one I was facing pa chan na me was 17 and I say wo man me pa chan wow inti me shia no na me wo mienu e na wo so wo bi dada wo de mienu a minim no ebi so wo nchen dada se ma share bright enim bright amon frɛ na mon ka bright subanya wo wom e kwase ebu sa na wodi bu ma e kwase ebu sa na wodi bu ye be nde hane twaso bright yentie o ya mu no ye bona asem ne no kra bright tete jana kwan na asem bia fa asem a wi sa me no yi ni ano ni obi sa me bi mu a me ni so da bi so o se on kasa ene ye bebo odu ni ni me bia so nti one ne pache one ne da so ho Nancy mu ho amene ni nyayo nti ono no to ne nete dem nti ni asem ono na ka no ono ne asem a something now for this time. I'm a meno abri be mesidan. Okay, say ensu ye adwuma wi. Ensu kura wo kosa, e dia be mutimi tro bando twene. Anan de won kai. Me da yin ampa modem ha wo. Wa na wo fa dem akoye. Adwumbone ya ne wo trim no. E no ne de akɔwie sei. Nya na ampa mu wo na wo sa wo nema. Enti me dem ha so bi ti ha. Ana wo ba na be hu bi wo ha. Okwa because ade a kire so bi dadem ha no nipa ko na okwa akosu a kire no e de ni beba na bna be radem ha na wo yi wa de dadem ha amahwe so ba na betu obi de wa ha nipa na wo hu se ne de wa ha nipa na ba na betu se wo de wa ha ko mfa de me ka ho nti na me ne wa brem no me si dan ana dan a me ye wutazi nim ana aka se wutazi me nya obosia na me nya wusika se nipa na wo kana se magine sika nipa na wakana se wanya abre ho magine sika am da be dan eni so ba se nipa ntim na be ka nye ye woda metu di dan ma nipa no maka nya se ni sika na meje ye no onfa dan no mfante wo de tv a ma ba ye me dan ma da bonten why what one de be su tre bia na woka de ye wode an nipa no enfa ne mam na metan dem na mentu memengu na mnyisi se de ye wode na woka de dan ni su na me ye no kan sa de a me ko fa bosia dia ba ani emfa nye dam na uhuru nya sa du ne ma free mu de ne ma no ko e na uhu se dan ma ye wi na bu beta be kan ye ode na ode musu mo na nka se mi o bla frame mo ho na menyi ni so bi an be frame mo ase mi ye ho te me kwasia ko se me kwasia ko be fa ne ma no nwa na ode ko ye no ene do hu se edan na ye dan ti wo sa ne ma ne se ba mbo a kam dan be ma han na ma ko han ba du fro me eja of doctor o say Kwame despite mu kra any doctor kwaku tin mu nti o mo be ye say
Mame, na then I will call you near my second talk. And then I call you near my free them on our bright now. Mampacho, a dying, the attorney say, case in a barrier or coffee girl na do a born away any bear movie, you know. Maybe I say, Mammy Coffee, because girl no nebus on my crop before. To maybe I say, Mammy Coffee horse is I don't need you know. Mammy Coffee hot, sad time and answer. Answer, Ebion bet me, I BB. And I'm see you until me, mammy, one of you say, Uchi move how long? Say be an hour chair now, baby. Maybe I shall find your man. It is an hour bright. Me pacho eche ena me ka se be 3 months na na me hu ne da no nti enu na che no ne frame me na me sa enu na che no sa be fra o sebra me pacho enyo na do be sa ko me pacho de na bright ene se nye wen fa ni so no abayi ni niam akra no asa ko friend dia se nka sem bia no ana me bo bright nka sem bia no ho na se de na me pe no enu ntan me ko ado ye dey enu momo no ne oba en bright oba ye dey oba ha adwe me no eti ana fansa asema ba intimate sa na me ma hwe hu se me obi onso obi santi ana ye ne me ne onso abenya bi aka ho ndi se ko base me sa nko na onso nko obi eza ko ya be kan de no ebe wo ha bia wonchu beba ndi se me ne o kan nti ase adwuma na se obesa abade ya bi ansi kwan ana bibi ama kwan nti o kan wa asem se woni obi abale no ana wo ko ye adwuma na o kan amso enya hwe se besa atena bia ye time ama odwete me mo ska mo de ye adwuma odi aye adwuma be na wo pe na me face can I face can man dia started em say nka sa ye mukura wo se me niska e wo ma me o mo na ko huma sika ni nyina achi no adwuma ye nye da bia na ye kwa e binya o ye de adwuma ye Messi window design okay nye da bia na ye kwa ye nyesika nso me nipa me fa misika ensi wono anka sa dia dance se misika kwati me dan phones na me yigine akranka me fa misika ensi o enti enye tambia na adwuma ne nya biko o se 2 million e wo mu am de mana fine e bi ma mama ne 2 million say mama ne 10 million say sa do oji start adwuma na chikura mama ne 10 million back mama ne 5 million back woman 2000 ni nyina wi eno one to no eno de one mama 10 million back 5 million back 4 million back enti bi ma ne bi ma na say be ba no minti mi din eninya no na se menya bia no so atumi support na no nkire se menya bia ma no de adwuma ne sika ti mu ade a me hu bright no ye principle or yes amema ni bi or ye principle obi obemu wahu oni bi obemu na o hwe ne life na or ye alo low key e mai ma mo pe ma low key o fa sensu no so obedi usesi a or yes amema ni bi na asa wo ye so obesa akafo ayede akire wo bati na sede de obeye ni se pema or yes type print bright oba anti Nancy mu wale ana mo yede Nancy ne ma me ba yen se mam ne kan mu bi no ha me kan kire nse me ne ntemate na se wo hu ade se be ma twempena ye wo kwan fa so busa no maye wo kan so me kan kire se me nyem wo so waye wo ne ge ne nyem me ne nyem eji se mpena no be da twempena mienu ma me na se oba minute no ade a wo ya me mpene so ene no so de agire ugya ne kwan se wasesa na se ade na me hu se wasesa wa se firi hu ade na right se sie a wagya tum se oba foforo ne hu ja we ni kwan na so dwemra onka je me se me ne oba foforo ne hu obisa me se me twempena ka ena wo se a wo twe se wagya tum na ja wale de ya na me kan se wo ja me kan se me ne jai etu anti o so be ware mi ono no so anti mi enu na be ware no so me na me ye penin wanti mi andi kan amfa me ma nkwa nye de o se wo ye ma penin na no de keto ani mo ko ye no na o bu me kwasia ma me ye ka sa me kan nye se me ne jai asema ye kan ye kwa me kan wa Nancy ti se ma mu bu asem ne tie bright nya botre tie mo ba o aya mo pese mo penti me ma na ne ka se o mo nye on se wo ba wo ka wa no dendende 2000 echi sika ode amema nyina on se wo twetwe ehira gu so man pa scan on ankasa ya we me ni mienu ne ko odwom me nya se adwuma ni bi da nti ye de bi toto ne oma wanya de oka why wa dey say me de me mpam me ana me hawa bright wo mani nti so ba ho ne wo mana so be ha na obe ha wo ma ebe ha wo bright pe say 5000 tedi o peja no kwan na wo de ya wanya no tena wade ya wona onhwe wo mane ma wo na sumdem na na yesa me no mu nyina betra wo de nyabotre ena me ka so wo ye principle me hu line no but wo ya low key a o cha pe ma aja wo pe wo de o pe so Brian Tio so for me bright pe o ba no bi a stars bi o yi no nti won say wo kan nyina na sama bright e kan say the one no there so oba pam on kan so ha o
Mommy, Malady bio Michael. Say she wanna acquire what your band call her. So Kuna. Who France Brana won your corner? What's your Juman here? Ma, say she wanna acquire no, say she wanna walk what your band was free by say she wanna walk. Wako for no to tobacco pay. Mampa say she wanna walk and I was so could this session walk on what your band free Kumasi has same course say she ho. Never patch that's what Jana Quine. Na asum dream la why e me kasa wo de ne be ka ho bia obey sebi we said the night to obey man so twefo o ma ho nyo nti won so se be ma wo be fra kwantu mbeba na be fra wo yire se brefie na me ma me de me ho ka me o mo ko emienu kra de nde be yen se be de bia ntokwa nu abobo asum dream ma ti me sra wo Jana Quine why on va zo aka matena ibi so ham kakra no kwasem ka nyina pe am se menene nkasa ye mu no eduabon sem de yan fa mem but ade wan de bodua no ono na fam no madane eduan kwa de dane eduan akoso fi se eduan nim ni wura na we wo sare ne kwotena nti abubonua se kwa me no ka se no ne recording bi wo ho a eye on na se odi akonya wo ne krom ono momu ne di akonya na odi akonya ye de ne besi o ye di akonya o ye di ehema me facho me brana akashamba mimi family nkohu ye ba omo se e wo ho me wo fan so se ada cho ba kodi akonya me facho omo se e ho bat omo nye ho ade nti ya kwasa asem di na janu abobo no se wanya anu abobo no ba ta bia no ba ma won ne batena wo man facho me moni dua wono otan ho no ofren so chenhwe etu ono bo no wono wo fren so chen bibia woni wiase mo baaye wo se wote bosom so nto ono wo mfa nyankopon nye hwe nti wono wo fren so chenhwe wo so a wo so di nyankopon ye hwe wo so wo bodua etu heche so chon de wo yi nanim se wone nananom na etu anamon wo so a wo so wo ye kronkron ma me dua bo a me boy ye o se ma bodua na onim dua bo wonka dua bo kokro idodo amabo a enti wo ya konso so akodane a wonim wonka na mentie Mike Chamaka. Wose won wubiom. Wose won wubiom. Me wo oba pa wose won wubiom. Wa ma miska mama koye family planning. Me ma ye family planning. Ne watimi akofo oba afoforo ne na anyem sa atena aka se woni oba anyem dia na ye nkwase ebuo. Nti me de esumi na me nko. Eduabo adienyo die na esi o. Die me hwehwa ne se obesumi na me nko. Me ntimi ne wontena biem. Me ntimi nchekora. Samka se me chekora di nse bebre beba se duabo na wo kan etu ontwa. Si se be ye duabo na wo kan na me ya bobonua na watimi atena me ho 7 years. Metimi atena o suba bone ho 7 years no. Sume na me ma enti akora wo fele mi ana wo ye se na ne nko me ne tena ye ema dodo wa fa no machi omo ne omo awowo a won fi nkola no se me ka se me kan nyina emfa yie mba ba ma ne eno ne ba mba se won su no pata difference na wo e wo chi ne mimi hia ne de o mienu wo session na de mimi nim na ofa no wo mimi machi nso a ohu mimi nyinse no sa kofa ono nso tina ono nso wo osinu na ono so ne na wo me pa twan na ba ko nso wo trede onso ne na wo na maami esi nso wo ne na wo ansa na de wo ba wi right nkra bebre sa wo de wo mo ye dai enti me de me ba so wo ndin na wo bebre sa no se de wo keka wo maburu ba ya sisi ma ne ma no de ene ne hwe no ne na asem no eno ye ono no de emom sa me ma nya no ntina me ba me si sume enye ne yo chaso right so tu mi abono o ye duabon nsem me no ka se won se wo se wote akonwa so ampan so wo so sa wote bosom so tu fa nya me hwe me de me nkwaso le wo so bosom eno ano ne nana no ne nam na ono ne de no akonwa na wo kan no emle obo sa aga ni dua ko dane ye no sa akonwa no momu de no na onim ne din enti nsuo na ofre ne de yetumi dane na konwa ne so yetumi dia no so bodua na sa konwa ebosom nti wo person kan no agye atum so be kwa akoye enti yakọ dane ye ne ka no ma no eye na dwuma ma ye bere ansa na yetumi adane sa konwa na wo ka ho asem no enti wogitum se eye bosom na be 3 days me ne kasa o de sa asem na o kan ye ne yakọ dane ye de sa konwa no nkonwa ne nkume ekumi a mebushwe ni bia nsi wo se obedan no wonye ntum se obedan ne bedan ne chana nti sa nkonwa ne de ne recording kro ne bo obedan a
ania nkonwa ne ma I hope me will say na more recording no asem kwa me kan je say man pa cho more recording no say sana me kan ya recording no ho bo na yentie me no na asem fa me ba nkom e mu da na si wa no den dodo di o ma na ya we say enya mi o nkura no me ne wanya nkura ne si mu say na o di o ma de be da ase de wa ji ni man pa cho me so more recording say me for me ma din wo mu a man pa wa ma di kura say wa man pa say me ji me wudi tam de me recording by so no so mo me say so ma me ka tell say so na aju so bebu me kwase ya so wonim say me ti won nkonwa me fie nkonwa wo ho nso obu me kwase obu me kwase ya me fie nkonwa eni ni bedi asa me ka nti wo mo recording no mbo na asem na wo de omo ebe no na me ne wo na anya na se wo kuma wo me ma de me ba cho me nku me ma no say ade a me mpa me ma na asem anka wo ye we ka me so wo mo de e de o ma brewo me mfa me ba emle wo da se de tie bia me bra hwe me ba ko na fama ye why asemo kasa bright yeti o kasa na yi se no o mati ase nkonwa ne ebosom se wo baje mpata fine se e ka de be ma ko faka wa na betua wa de timaja tum se kan de nsumye be ka ho asem na meja ne kwan enti so mati ase se nso de o kan na ebosom de wo je mpata na asem na o kan no oye ho adwuma sei timi ka kire ma me se ne bana no kasa no wo hwe bibie na ebia na me bo me na ebebo no na se bebo no yen kasa me na me di ni chine no ma me na kasa papa bia why be da na ma say ya wutimi friends so me share for timi friends so bodu ama ni nya me ba ma me ya no why be da asem ya wa kan se bodu ama ne ka wo ba ma me pa cho afi wo yiska e ma me taduane na me ba ni dibia me ba ne honhone e eju so government obia so munimia omo hwe mani mu yie me ba ni nya kidney failure adum chedua Steven adum chedua mpai ba ka de ene ye de ye me ba na me ba na e ko 10 years na ne hoto me pa trying asem ya ba ya kan se wa asem wa me ye hu asem ne kan ya mamu dua na me bodua na nkasa mo hu se ma bo kire se o masaja asem baba da bi se ya dia bosa se ya me bodua baba me kama asem hwe se me ne wo ho me de minister ma bodua wo na asem ma bodua wo ko hospital me begina se ja na nurse ni ko anim sa akwa na nya me ba kopem se mo ye se yen san krata na me krata akwa no anya me ba ntimi nyina ene de obi anyi uboni aye ene de obi ene obeyi uboni aye akwa hospital be me tua bi me nyu uboni aye ya ba na nko ne papa fie me fie de akwa na betena me nyu uboni aye me nyu uboni aye o ba so ko o so ko mama ye me na ma oska ma de akwa me nyu uboni aye wo ho o so ko adum chedi a me na ma oska ma de akwa me nyu uboni aye wo ho me na mi ku akwa na me sa de mboto miska ma sa fa ko hwa akwa ya le asema o kan ni so re fi a e bia kase me re na fi asem we me ko fa e ba ye o kan chem se ntisa ma asem ko dam ka je sa asem we ntisa do tum so de a ana emem wo hu eno so obodua ana me di misika sa ma wasa obodua na se ne ho aseda ne ho ayeye ne dia eno so wasa bo hu dua ena ma me bi wo ye kiro ona opa ne choma ne ka da ne ya de mra na ye adwuma okay enti bright se wo se yan nkonwa de no nane odane a wusu beja no man pa cho mi modua se wo se enye dua bodia man pa cho mi modua dua bo na me ni ho na wai eno wai na papa fo mo se muti na madara mo se nye dua bodia de enti bright na me ja ho so no ne de ye bo enti ama wo de na na ya nye fe e wan ya bi je yemre ko be confetti oh IBJ any time say mu hu na mo me enkoya asem so na ebre ye ni mre ye ba be confession mame ma sa wo ka kire obi se the bright o ka kire o se wo bu ni kwase a ne fie nkonwa nku a se wo mu ni kwase akonwa bi enu ebeku na sama me asem na o se me mu kwa enye no nko se ne kasa no ana nke ye patie because me twa nto so be twa nto ndie ye mi no obi maledi mi pa chewo o de chewo no me nwa be me omla fom enema bi wo no mo a ye nye hu kokoti ni starting no kra no wo se ni nwa be ma wo se ne ma me ba de kasabie ni kokudro bi enye fe tie to bo ase wo no mo asem na ye tie wo habi ana wo no mo asem ye nyina ye tie be ma de o pe ma ta de kra ye nye asem but oba ne tie na wo mienu se wo ja no ho ne kwa kofa ofra wo se wo de ni di no obu ma no because on kra ni nti na wo hwe na asundwe kwa so oba yi oni tie nyina ya tena no asem obi se na no na edene but wo ye brefo maledi wo ye brefo
see ye me yiri nim sika 15 million so mfanya adwuma no the sales can be bo akoma maladi enkosi aga obabie no obetim that side oh na mom udi bi na de bi hyem ye nyina se ye adwuma ne ye me yiri nim sika top ano ye di bie no ne o ye de bi su hyem e basa na wo be ma eboa nkoda no enti me nua be ma bra form e samle ye ho odin ya wano wo fun nwini nwi kama die woni mo fei wo benya bia wia na mu bedum le bie no wan hwe ni ya na wo pampam na nya pasi obabie no obaba bia no mo dane yansa na wo de akra ne ko osofo adum chedu asori no me pacho debi me na me nim se eduabo nipa na oka dade na oka asase nipa na ogina me kwa wanka kire me oka kire me maame nti akra ne ho to ni wie na maame beka se momi adana akra ne se na maame Lagos on de woni me nti so wo ti a wonka no kore wono na ne oye den si agbakra ne dua maame Lagos me papa na ni mi tiri honam ni no akra no honhone me pa chan ti mo de ne ko sofo adum chedua na mo yusu niema na ni nyina gyan me pa chan akra ne se so ho kama me pa chan de radi ase pa no ne hia me sa akoda ne ti ase no so obi ko bodua na akoda ketwa na ebe so aso ama ne die ano de sa timale di minwa be ma wojan entokwasem ne abufuo ne eduabo wo ye be me na abodua faso bi ani so obadie male di eman bi won mo ma no woten se de enwa be kan na no be den na so be ma na so hunu efie ntotoye okwa abontina kofa bia emu oba ne medi we nani oba bie ne wonu mo kira nianan wadawro ma mesra obrafo mo ye be ma de oba so ye obi abetimi aye na so mesra wo de oni na wo bia no ma ne di ne obuo nkoso ne nkura bia wo bia no satse dai wo hwe wo mu na minim efie ni ska wo so wo kaspa to koso na wo de ye won ye nemum to kwa wo na rampatew na mesra wa profession into aso na eti right ye nwie ti de bra na ye nkonkrudu na ye nya wo kwan me pese me hawada agi bi so akoye adwuma malady minua bai na no den onim kasa na no den pa enti se bright woni ne ye bibia so wo hwe yi je de obebu agu no udi agura obedem me ka no kra kire wo o jansem ayi ya no wano nwi se ye ka asem wontie nwi na wo yi nsem achi se ene se malady ade a bright ye no ye manati ase se oso obepe ma ne bi won yire na che onfa ni die onfa ni die ani buo enfa ma awura no ana se won pa ni bie mu ase de awura isusu asi aka no se wo se tie menya wankam ni se mema wo munya sika wo ho oden sa wo ma asem ultimate afidika se so awura yi kirem eji atum se no kure se ma ne yemienu na na hwe se de wiase malady me kan se me kan so onya yo anso on wode na nanom na nti o ka no kure me kan se yes the bible nchoro malady me kan se de waka no aye bonu the bible nchoro kwa na yatwa wo se wo som bosom me ti de waka na no kure se wa fa oba malady wo di opema waka me kan se onyai ba se ba bia duru no se wiase aye den enti awura se nka obetimi na tu anamo wani ne ntu ba se wo gi atum se wo ne ma mienu betena dem wo so oni mienu no enyina be awura yi na ede na abada ne tokwa so wo hu malady edi sempi na be banti katechi ye besrew bra form ne je awura ne kwan ni so nyo obi o difficult just say we principle dan kwan na sum dwe mra so free say malady wo do free say mana na de opa awade kranke nware enkofo bi tonzo na be eduabo se ne wo nammu uyi free na uyi a obi aba wam na tiaza mi awade ni mani so ye bi eduru ba bi a mi ntimi ana akọ obi so beba na se wo namu a se nkura ye keka koten o ekeka koten ba ku beka hu se si e ya what team se ba ku beka hu se ti e ya blaster ya ye gba na meme yi nhunu so yi wo de aba mo bebo eti crash e ye na se asetre mo si aye den no na ji awura ne kwan ebi ana onyini ebi ana nso akwanya obi no aso ne mu na kobasa mu betena de men na we bodua etina we bodua de eduabo no malady ehun nsem dozo enen no mo free say ya no kwa etina bi amedi asi sumni boko betena that's better ahwefo mi do bibia se so jibre ma ye kohwe video no eba ye nsem abema no kan ebusuafo eya se woni bema betena for so many years na bema ni nim se enya wo na opesa wo no wotena na wasanso no wayede asanso no wawo ade eja eno no na bema ne yesre no se onye oba na kuma so ade enye de emma no enye oba bia na ebetimi awale emienu
say na ne rival beba be kan ho enye oba bia na betimi ayesa ade no wo be ma no be woni se mpese me wale beble na nso hu ne se oba na odi kan no obetimi anase ontimi according to yenya bayi ade be ma pese oye no no ontimi so obe wale ba kwa aka no ono ontimi na ade ya ne se me na me ye ne se me na me ye first fiancé me na me ye first girlfriend na me trimp na opese one me tena ade ntina me de onfa me nkonkotie busuafo na nipa we hia ne nansen ya wo one na fa yefu no one na akwa chia busuafo enti oba ne wusu hu ne se wanfa den wanfa ebu anye den amma ne se na yaye mame Oheneni kan ye no be ma no simple and short onja oba no kwan na onhwe mu no onhwe ne ma eno a na ebetimi akate we oye low key womanizer onene de no opema na so ne de no eye low key umfa san suspect no we say ukotena asema wo bedwiri because umfa san ye de umfa san nsusu no enti yenua bema no onhwe mu na onja lady no kwan nemfa asumdwe mba dani de ne amekasa asumdwe na ye pe asumdwe die ehu hia eni ntini so oba no why na adwen se ono ntine biom ontimi awale mienu a jan kwan na ontimi enko baby no bi yede twen no ewo baby enti busi afo yemfintu ye hofo sometimes no mano titu ne mano relationship yi unim self person kwa awale na nso be man ne ye bi a oye no wehu ne se be ma we die onye na adwen se one be betina sometimes ye ka se unye obi be build relationship foundation no ni pa na be bibie awie no akwa akofo oba afofo e de na ye de aboso enti ebusuafo ye mfentu ye hofo ebusuafo na medimu ebesi channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section as medim edikechi mami esi anesen ye be san so edin hyemu e wo fidem hasen so ebiom ebusuafo makwa